هاليلويا. Gloria l-mulej, xaħġa li l-mulej poġġili f'qalbi waqt li nilqaw l-udjenza kollha ta' YouTube u Facebook u televizjoni u IPTV, dan ix-xahar il-mulej poġġili f'qalbi biex nitkellmu fuq il-qawmien spiritwali. Il-mulej poġġili f'qalbi qisu daqs xarilu u bdiet tikber din is-sensazzjoni bdiet tikber f'qalbi. U xi ħaġa oħra li poġġili f'qalbi bħalma milna l-ġimgħa l-oħra hija qabel kull service fejn hu possibbli fejn nistgħu ikonna testimonjanza. Ġimgħa l-oħra kellna l-Mario De Bono ta' testimonjanza kif il-mulej fejqu. Illum ukoll għandna testimonjanza ta' din it-tifla ħelwa spiritwali tiegħi tal-mara sewwa jisimha Ruth Borch għatwa ċabċipa, alleluja. Ejdinna x'għamel miegħek il-mulej Azizi. Go for it. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-missiera Ħanin u Twajjeb. Amen. Tieni net nixtieq nirringrazzja l-pastors tiegħi għax minnhom nitgħalmu ħafna. Gloria Kellha ma lilek, nagħmlux dak li nagħmlu. Mela jiena naħdem ġo skola u kulħadd jaf li jien Kristjana għax kull ċans li jkolli nżerża Amen. xi kelma lemmu law. U hekk għandu jkun. U min iħaresek, imma meta jkollhom bżonn xi ħaġa fejn jiġu. Grazzi Ġesu. U jgħidu li itlob għalija għalek, u Amen. itlob għalija għalek. Nidhom temnu intom. Amen. Issa, kiena waħda għalt li f'Diċembru qabel ma ħriġna għal holidays tal-miliet. Għalt li itlob għalija, għalt li għax għandi xi ħaġa marda terminali hawnhekk. U jiena tlabt magħha f'dak il-ġen ta' tfal u storbju u ma stajtx indum. U tlabt fuq, insomma tlabt magħha u għaddiet. U għattilessa emmen li jintim fejqa. Ibqa ringrazzja l-mulej li jintim fejqa. U għaddew il-holidays u tħalna l-ura mill-holidays. U ġiet tiġri fuq din mara ta' xi 45. Għalt li jisma, għalt li mill-li jedna mem xejn, għattila xinti tgħid. Jiena waqt il-holidays kienu fakkari li l-mulej u dejjem nitlob għalija Ġesu grazzi li fejjaqta ħalli tuħu l-glorja inti. Grazzi mulej li fejjaqta ħalli bija nagħtu testimonjanza l-oħrajn u nġibu iktar lejn Ġesu. Amen. U ġiet tifraħu tiġri għalt li smajt, għetta xi smajt jien. Għetta aħna ma jkunx ċans nitkellmu. Għalt li għalt li jiena mort, għalt li it-tabib ma sib xejn. Gloria. Inti ċerta, għax kella irat l-ultrasound, lurija tabib. Alla hemm dawk l-istilel mu mizbieħ fl-ultrasound hawnhekk. U t-tieni darba li marret, alla ma nistax nemmen, alla m'hemm xejn, ara telqu m'hemm xejn. Gloria. Gloria Ġesu. Ċerta mill qed għalt li rajtum. Rajt l-istilel, qishom stilel, x'aħna ma nifhmuwix l-ultrasound. Għalt li issa m'hemm xejn, għattila dak miraklu. Amen. Għattila dak miraklu, għattila Ġesu fejqek Gloria l-Ġesu. u jibdet titħak. Amen. L-oħra bdew jaħsbu li ġrali xi ħaġa jien. Soltu. Għattila dak miraklu, Ġesu fejqek. Amen. Grazzja. Amen. Grazzi Ġesu ta' din. Amen. Amen. Niftakar, għax malej he gives us desires of our heart. Amen. Nista' ngħidha. Gloria mela. Jiena kelli profezija fuq li l-molej ħajuża idejja. Amen. Imma jiena ħsib ta' tpinġija. Imma healing. Amen. Healing. Amen. Iwa inti għat li healing. Kelma profetika. Imma jiena inti t-tieni waħda li għat li idejja u jħsibtu għat tpinġija. Imma l-molej anka healing. Grazzi. Alleluja. Gloria li. Gloria al-mulej. Alleluja. Thank you, Jesus. Bless you, my dear. Mela. Halleluja. Ejja. Nitolbu flimkien u għajt il-mulej din it-talba minn qalbek wara jgħidlu mulej għaddis. Kellimni mill-kelma tijak. Issa stess. Għamel il-kelma tijak tinfidli qalbi. Biddilli qalbi u tippreparali qalbi għal dak li inti ser tagħmel fil-ħajja tiegħi u qed tippreparani għalih. Spiritu Santu, tkellem inti minn fommi. U mulej miss il-qlub ta' dawk kollha qed isegwu u jisimgħu f'isem Ġesu Kristu. Amen. Dan huwa t-tieni messaġġ li jiena qed nitkellem magħkom fuq il-qawmien spiritwali. Revival. Kemm hawn minnkom il-ġimgħa l-oħra ma kontux hawnhekk u ma smajtux il-messaġġ fuq il-qawmien spiritwali revival. Kemm minnkom ma smajtux. Olidek, jekk ma smajtux, olidek. Għannara kemm minnkom ma smajtux? All right.
jgħat fuq il-YouTube, nħedġiġkom morru isimaw, ma ħana ma daqxej recap. Number 1, ovvjament, revival miex kelma. Saċertu punt smajnija. U il-kelma revival għal dawk li jaraw il-karozza tiegħi jaraw it-tag tal-liċenzja hemm miktub revival daqsiex fuqha. Il-kelma revival ġej minn ġew żewġ kelmiet. Revive tfisser tagħti lura l-ħajja. Amen? Mela tagħti lura l-ħajja tfisser żewġ affarijiet. Jew ma hemmx ħajja għaliex xi ħaġa li kienet ħajja mietet, jew nkella mill-lat skritturali u anke spiritwali imma simili ta' mewt hija raqda. U l-iskrittura titkellem fuq fejn hemm nies fejn daħlu fir-raqda tal-mewt spiritwali. Allura meta jkun hemm raqda jew mewt spiritwali, ikun hemm bżonn revival. Infatti fil-Bibja naraw bosta revivals, mhux biss fit-Testament il-ġdid, imma wkoll fit-Testament il-qadim. Illum, il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq revival b'mod ġenerali u xi jfisser revival. U il-mulej għamel bosta revivals u naraw bosta revivals fit-Testament il-qadim u apparti anke fit-Testament il-ġdid u naraw kif iseħħ revival u x'jista' jattira jipprepara lilek u lili u l-poplu tal-Alla għal revival. Issa, żommu f'moħħkom dan. Revival tfisser in-nar talla qed jola. It's getting hotter. It's getting hotter. It gets hotter. Hemm affarijiet li tkellimna fuq u semmejnihom, morru simgħu il-messaġġ, li meta inti tkun f'revival hemm prattikament inħobb ngħidlek ara din hija l-espressjoni ta' revival kif nemrija l-espressjoni skont jien. Meta l-preżenza talla tant invadi jew persuna, għax bil-forsi tkun hemm involut persuna jew persuni, tant invadi post, knisja, jew pajjiż li apparti li l-preżenza talla ssir tangibbli b'mod konsistenti, mhux ġas viżitazzjoni, b'mod konsistenti. Għaliex revivals ta' vizitazzjonijiet, dak li jgħidulhom visitations of the Holy Spirit, bosta knejjes ikollhom madwar id-dinja, inkluż River of Love, kellna bosta visitations, imma revival hija xi ħaġa fejn il-preżenza tal-Alla tangibbli u tiġi u tokkupa dak il-post. Li pratikament dak il-post qabel ma jibda l-preaching, qabel ma jibda id-daq u t-tifħir, il-preżenza tal-Alla tkun hemmhekk b'mod tangibbli u fl-istorja ta' bosta revivals fil-dinja, anka kif imissu dik l-art, jew dak il-post, jew dik il-lokalità, jibdew jimmanifestaw, jibdew u jibdew il-bisa tal-Alla tiġi fuqhom u jibdew jintmu mingħajr qatt ma għadhom qas biss semgħu preaching. Kemm minnkom triduh dan? Amen. Hemm preparazzjoni u jiena nemmen li dak il-mulej poġġa f'qalbi, poġġa f'qalb bosta oħra. Mhux biss f'Malta, ma' d-dinja. U qisu ir-riħ tal-Ispiritu Santu bħalissa dak li qed jonfoħ, qisu għal qed jipprepara d-dinja għar-revival qed tinnotaw? Id-dinja qed tinnotaw qed bosta oħrajn qed jitkellmu fuqu. Amen. Jiena ma tantx inħobb noqgħod nitkellem fuq affarijiet li nisma' l-ħadd ieħor jitkellem fuqhom, jiġifieri ma rridx inkun ma fija xejn tal-li titkellem fuq affarijiet li smajt ħadd ieħor ġejt ispirat minnhom, imma inħodd nipprova nisma' x'qed jgħid l-Ispiritu tal-Alla għal dak l-istaġun. U dan l-istaġun l-Ispiritu tal-Alla milli ċara f'dal aħħar xahar, mhux f'dal aħħar ġimgħa jew smajt preaching, f'dal aħħar infatti smajt preachings fuq revival. Smajt, nista' nisma' jekk irid hemm turrun fuq l-internet, anke jiena kont tkellem fuq u għandi xi żewġ messaġġi fuq revival huma antiki. Imma l-Ispiritu dak li qed jitkellem fid-dinja bħalissa revival. Però bħalma wkoll rajna wkoll revival iqajjem u ma nafx kif tgħidha bl-Ingliż. Bl-Ingliż tgħidha to stir up. Iqanqal ħafna affarijiet. Iqanqal ħafna affarijiet.
U mhux bil-fors dejjem sbieħ. Għax fil-revival, immaġina inti il-preżenza tal-la tant tiġi tanġibli li l-biża tal-la taqa' fuq taħt in-nies, fuq il-poplu tal-la, u għal-kemm ikun hemm bosta li jfiqu, bosta li jinħelsu f'ħakkatajn, ta' mhux qed ngħidlek fejn għand darba la u darba le qed ngħidlek b'mod mass explosion. Sewwa? Irridu nitkellmu mbagħad, hemm ħafna affarijiet fuq xi nitkellmu, irridu nitkellmu bħalma semmejtilkom il-ġimgħa l-oħra. Kif iż-żomm revival għaddej, għax jista' jiġu imma jista' jitlaq. Ġifieri jista' jkun hemm mument fejn il-preżenza tal-Alla għaddisa tal-Alla tant tiġi intensifikata, ma mbagħad terġa' tbatti. Terġa' tbatti. Sewwa, issa revival l-iskop maġġuri huwa biex iġib hawn għaliex, u qed ta' kemm il-darba u ħafna ngħidha, nerġa' ngħidha, sfortunatament fid-dinja hemm ħafna Kristjani li huma mejta. U l-ikbar knisja, bħalma tilkom u nerġa' ngħidha, la knisja ortodossa, la knisja protestanta u laqqas kattolika, hija knisja qiegħda fit-triq mejta. Li marru lura għad-diskos, marru lura għal-bars, marru lura għad-dinja. Kemm hemm Kristjani hemm barra? Li għaddew mir-River of Love biss, tiġa ngħidlek bl-eluf. U laqgħa din knisja kattolika, u laqgħa din knisja evanġelika jew pentekostali, din lura fid-dinja. Immaġina, ejjew nimmaġinaw actually. Jiġi revival. U jiġu kollha lura. L-istadium ta' Daqali ma jkunx biżejjed aħwa. Kemm jesa l-istadium ta' Daqali? Kemm jesa? Kemm? Għaliex nikkalkulaw bil-karti x'aħna ikonna l-ismi ta' kull min ġi jew anke ġi darba. Ġew River of Love madwar 30,000 aħwa. Eluf jitamdu. Anke jekk jiġu lura dawk kollha li tamdu biss. Irridu dar il-Mediterran nagħmlu 3 services kull weekend. Allura hemm bżonn revival. U inti ma tistax tmur qudiem għall-mejjed spiritualment. U l-iskrittura titkellem ħafna mit-testament sew il-qadim u anke fil-ġdid li Alla jrid iqajjem il-poplu tiegħu. Infatti ħa nurikom skrittura malajr. Morru fil-ktieb ta' Ħosseja. Trid revival int? Imma min irida vera. Is-sisimgħuni moħħkom hawn. ċertu nies nixtieqkom ma toħduwix kontra tiegħi. Imma jekk tieħu kontra tiegħi xejn ġdid. Però fil-revival insiħ l-alloġġa. Tidħol taf meta? Dawrax ma tafx meta? Mur ara revival sa dar id-dinja. Amen. Infatti poġġejtilkom video fuq il-paġna ta' River of Love ta' fej seħħew fis-snin 80 revivals madwar id-dinja. Wieħed minn dan il-videos jissejjaħ When God Comes to Town. That's revival ta' God comes to town in such a way li kulħadd iħossa l-differenza. U mhux ngħidlek meta ħossa ġifieri qed inħoss xi ħaġa ta' mhux hekk ġifieri. Ġifieri minn barijiet isiru knejjes. Minn ċella tal-ħabs ikollhom jalqu. Wow! Morru warawha, għamiltilkom link żgħira. Zaħra ġifiri għax il-video kollu għax jisija, tisaw t-morraw, un bad poġġilkom. Imma poġġilkom per esempio ġara fal-Molanga, ġewwa South America, Belt, kollox imbide. Totali, mux il-knisja biss. Għattilkom fejn ġili rajt revivals fil-knejjes, fejn jen anka kont involut f'revival fil-knejjes, fejn aħna anka River of Love, bosta, mux l-ewwel darba esperjenzajna vizitazzjoni tal-Ispiritu Santu b'tali mod li naraw nies jibdew fiqu bosta f'ħakkatajn jew jibdew jinħelżu. Meta mort l-Afrika, meta mort il-Kamerun, rajt vizitazzjoni tal-Ispiritu tal-bliħ fej bosta nies f'ħakkatajn jibdew jinħelżu mix-xjaten. F'ħakkatajn daw. Imma dawk ikunu vizitazzjonijiet li mbagħad jifqu sfortunatament.
Għax inti anka fit-testament il-qadim il-fjamma ġewwa t-tempju titkompli żida biż-żejt kontinwament u kellhom jitrimjaw il-fila. Jiġifieri kulħadd iżomm di f'moħħu ir-revival hemm il-ponta hemm in-naħa tal-Alla u hemm in-naħa tal-bniedem. Amen? Il-bniedem irid ikun qed ifittex il-Alla, qed jixxenna għal Alla għal dak li Alla jrid. Il-bniedem irid ibaxxi lilu nnifsu. Irid jumilja ruħu. Iridu jitkellmu fuq ħafna affarijiet bħal daw. Fi ktieb ta' ktieb Ħosea, araw xajt il-mulaj, kapitlu 6. Imxi ħanerġgħu lura għand il-mulej. Dik hija prattikament id-diskrizzjoni ta' xi tfisser revival. Terġa' lura lejn il-mulej. Għax huwa tertaqna imma se jdewwina u sawwat imma se jinfaxxalna l-ġrieħi. Wara jumej jerġa' jagħtina l-ħajja. Bl-Ingliż, he will revive us. Imbagħad fit-tielet jum jerġa' jqajjimna sabiex qudiemu ngħixu. Dan kien jitkellem għal Iżrael, però b'mod profetiku ukoll għalina. Aħna l-Knisja dieħla fit-tielet jum. 2000 sena. Il-Knisja dieħla fit-tielet jum. Jekk il-Bibja tgħid għal Alla 1000 sena huma bħal ġurnata, minn Kristus issa għaddew 2000 sena jumej. Deħlin fit-tielet ġurnata. Ma t-tielet ġurnata Alla jerġa' jqajjem il-poplu tiegħu. Alleluja. Glorja għal-Mulej. Però revival li nemmen li Alla jrid jagħmel issa mhux ħajkun biss lokalità waħda, ħajkun mad-dinja kollha. Inti li għandek tagħmel jiena u inti hija il-Mulej itlob minn qalbek talba ġenwina Mulej jipprepara qalbi biex jiena nieħu sem u jkolli sem f'dan il-qawmin spirituali. Waħda mill-edewwa tar-revival huwa l-aljenazzjoni, distrazzjoni u familjarità. Familjarità. Ħafna sfortunatament jiddraw. Tidħolx, ħalli qatt il-Kristjaneżmu tiegħek fejn tgħid drajt. Drajt imur il-fellowship, drajt ngħid it-talba ta' filgħodu, drajt. Jiena u inti sejjin biex inkunu kontinwament fjamma nar. Kontinwu. Dak huwa normal għas-saltna tal-Alla. Amen? Halleluja. Qedtilkom li hemm il-prezz għal-qawmin spirituali. X'inhu l-effett tal-qawmin spirituali, tal-revival? Kif tarfu revival ġenwin? Bħal mettilkom il-ġelma l-oħra. Bħal kull meta hemm il-ġenwin hemm il-fals. Illum ħanejdilkom prinċipju li prattikament tgħid daqshekk. Għandu jkun bażiku, però fl-esperjenza tiegħi ħafna tiġa żvijaw minn dan il-bażiku, minn dan il-basic principle. U ħafna Kristjani llum il-ġurnata li xi darba kienu Kristjani u ma baqgħux jimxu mill-mulej. Żvija. Minn dan l-ewwel prinċipju. Bil-fors dal-prinċipju jrid tkun preżenti. Tiġa semmejtilkom bosta prinċipju oħrajn, imma issa rrid narikom x'tajt l-Iskrittura. Morru fi ktieb tas-Salmi 119. Salmi 119. Salmi 119. Please, toħroġ minn hawn jew kella jekk inti tara fuq YouTube u Facebook, ġas smajtu tgħidix pridka dik sabiħa, praise God, glorja l-mulejma, mhux dak l-iskop. Ħalli din il-kelma tbidlek.
Salmi 119. Araw vers 25. 119 verse 25. U ħanaraw oħrajn bħala dan. Salmi 119. Innotaw fis-Salmi 119 is-Salmist kemm il-darba jgħid biex Alla iqajmu mill-ġdid, jon kella jagħtih il-ħajja mill-ġdid. Bl-Ingliż juża l-kelma revive. Mixħuta fit-trab iruħi aħini int skont kelmtek. Bl-Ingliż revive me according to your word. Nisimawni aħwa. Inni 30 sena fil-mulej bil-grazzja tal-Alla għad ma ħarist lura. Meta kont l-Amerika u anka Malta, intqajt ma bosta Kristjani li kellhom esperjenzi mal-mulej, anke esperjenzi ta' revival. Pero somewhere along, mux kollha xi wħud, they become a flake. Xi tfisser li? Jitilfu l-ġenwinità tal-qawmin spiritwali. Spiritu Santu kellem il-poplu tiegħek. Isimgħuni warajja. As a man and woman of God, don't try to be spiritual, you are spiritual. By many trying to become spiritual, they instead become weird and irrelevant. It's a powerful statement. By bosta li provaw ikunu spirituali, minn flok vera kienu spirituali, saru irrelevanti u saru il-kelma bil-Malti ma nafx kif tgħidha aħjar ma bl-Ingliż iddur tajjeb. Weird. Ma Malti ma ngħidux stramp aħna stamp meta ġaħat ma tantx jitkellem ma tantx huwa karizmatiku xi ħadd ngħidulu ħafna stramp ma jitkellem ma ħadd joqgħod għalih ħadd ngħidulu stramp. Weird imma. Jibda jidher jisum tektek jew mtektka. Jibdaw jaraw l-anġli kull imkien. Id-demonji wara kull persuna, wara kull siġġu. Sewwa Alla jkellhom bruxma ta' viżjonijiet kif huma viżjoni. Kif tidħol fix-xawer viżjoni oħra. Sewwa. Nemmen fil-viżjonijiet. Nemmen fil-ħolm profetiku. But don't become weird. Remain relevant. U ħanejdilkom kif issir weird. By abandoning the word. Aħna f'Malta għanna bosta xirkiet jgħidulhom charismatics. Aħna charismatiċi wkoll, ma Christian charismatics, not Catholic charismatics. Imma bosta charismatics intqajt magħhom, mhux kollha, imma xi wħud minnhom. They're weird. Their mind, moħħom isom in la la land, isom xi cloud. Imma mbagħad ma tgħidilhom xtajt il-kelma, ma nafx. Allura minflok jimxu mal-kelma li hija l-iktar ħaġa sikura għall-Kristjan, Ġesu jgħid il-bniedem huwa għaref dak li jibni ħajtu fuq mhux fuq il-viżjonijiet u l-profesiji, imma fuq il-kelma. U ħafna li jizvijaw, ta' farix jizvijaw, għax ma jibqawx ħarsu lej il-kelma, għax jizet ħarsu lej profeta, għed ħarsu lej apostlu, jew lew bnidem ieħor, jew xi tferfir ieħor, jew xi ħass ieħor. U ssir weird, issir fake, issir irrelevanti, issir fals. U bnidem bħali naqtak. Kif naqtak? Bil-kelma. Għax nibda ninnota li inti falt, jew falsa, għax dak li inti tgħid li ma tistax tibbekkjah
bil-kelma fil-kunċett u fil-kuntest. Ma sax ibbekjaħ. Allura inti trid nemmen dak li tħoss int. Għax hekk qed inħoss il-mulejt jorini, jimporta torini fil-kelma u ħafna drabi jekk kważi mhux dejjem ma jistgħux. Ma qed jibbażaw fuq kelma profetika. Isimgħuni, mal-ġenwin jikber fl-istess ħin il-fals. Xej Ġesu, il-qamħa u sikrana jikbru fl-imkien. Kull fej tara l-Alla ħassib id-demonju. Mela. Kemm hawn minnkom tħobbu verament, ovvjament ma nistax nara qalbek, imma inti verament tħobb il-Alla li dejk. Attakkak li jek id-demonju. Provaj fixklek li jek id-demonju. Ma li inti mhux Alla. Għaliex id-demonju bħalla Belzebub, prinċep ta' dubbin. U x'jattakka d-demonju? Id-dawl, mhux id-lam. Mela int jekk ma trix issir irrelevanti, fake u flaky, sewwa u weird, mbagħad issib xi ħadd li maddas fil-kelma u għandna bosta nies ġo Rev li huma mimlija bil-kelma. Jiena l-għu pjaċir meta xi ħadd jgħid li kelli viżjoni, jew kelli profesija, nemmen fihom. Grazzi mulej, Alla lilek tani profesiji u tafu bħalna u tafu bħali inkluż nazzjonali, profesiji li anka twettqu. Imma ma nimxiex fuq il-profesiji da. U ma nimxiex fuq il-viżjonijiet u nemmen fil-viżjonijiet. Għal-kull, isimgħuni aħwa, għal-kull don li għandu l-Ispirtu Santu għandu l-counterfeit id-demonju. Kontu tafu għadin intom? Aħna, ħafna minnkom tafu għadi xejġdi, bħalma aħna nafu li hemm doni ta' discerniment tal-ispirti. Ġifiet id-discerni x'tip ta' spiritu qed tiddilja miegħu mhux bil-fors demonju jista' jkun Spiritu Santu jew nkella anġli. Ukoll spiriti. Imma wkoll fl-okkult hemm ukoll dawk ukoll li jarfu l-ispirti. Hemm ukoll li jipprofetizzaw u ċertu affarijiet li jgħidulek iseħħu imma jkun ġej mill-infern. Ma pastor, mortant waħda ma veru seħħta dak li qalli. Mela min naħseb dik ta' Kristu. Il-balalu. Ix-xitan he's kulħadd jgħidha master with the PhD of PhDs deceiver. If you abandon the word, you're done. And if you're not be careful, you'll become well done. Għaliex ħafna minn flok jimxu mal-kelma, jimxu mal-karizma. Il-karizmatas, u koll id-doni. Ġili mort meetings tal-karizmatiċi Maltin, u mux kolla tnejlek, mux kolla. Għavolja mbosta li għadhom jgħidu l-Ispirtu Santu bat jitolbu l-qaddisinu l-Madonni u l-awelem. Sorry, you're off. God bless you, I love you. I'm telling you the truth, if you want to listen. It's up to you. Right? Issa. Ma tistax inti tinvoka l-Ispirtu Santu u f'naħa l-oħra qed nitolbu tat-treddin tal-pappagalli ma taraħim kien fil-Bibja u la Kristu ma qallek biex tagħmlu u la l-apostli u la qasommu. Ma fl-istessin nemmnu fid-dona tal-Ispirtu Santu. Tajjeb, daw Bibja, ma daħ Marija. Da tradizzjonijiet inventati mill-bniedem li morru kontra dak l-Ispirtu Santu għat jgħid. L-Ispirtu Santu ma jgħidux il-ħadd ħlief lil Ġesu Kristu. Forsi mbagħad għandna Kristjani
li ma jagħmlux bħal dawk l-eżis maħbubin tant maħbubin minn Kristu karismatiċi kattolċi, mhux għal kollox uħud minnu. Mbagħad għandna oħrajn jimxu wara profeta. Jesus have mercy. Why do you have to be so dummy? Nisemma t-nireferi għal ħadd partikolari, nitkellem mod ġenerali. Why? Inti ma tafx suppost wara Kristu timxi. Laqas wara l-pastor ta'. Iva rrit nonora nistalla u hija nemmen fi sottomissjoni, iva 100%. Is-saltan talla hija kollha sottomissjoni. Imma sottometti mhux għal persuna per se, għal kelma li ġejja minn dik il-vessila. Basta fil-kelma talla u fil-kuntest. U taħt it-testament ġdid. Fi Kristu. Mhux taħt il-liġi. Taf kemm huma affarijiet importanti daw biex inti ma tiżvijax. Amen. Halleluja. Morara preaching sta revival. Lili iġibuni nider preacher tal-kindergarten dejhom. Morisma x'ismu kien Hilken kon jom għandekun. Preachers ta' revival, specialment ta' Pensacola. U tara kif jirredu n-nies, u n-nies jitredu taħt il-qawwa talla bil-biża talla. Issa, bħal mettilkom il-ġimgħa l-oħra, hemm ukoll il-ferħ tal-Ispirtu Santu. Imma meta inti timxi malla u qed tipprova toġob il-Alla, Alla mhux bil-ferħ ħajmlik. Alla xemm miżbaħ li inti tkun taf li inti fir-rida tal-Alla, qed tipprova toġob il-Alla, Alla bil-ferħ ħajmlik. Amen. Meta bniedem ikun qed jiżbalja u jibqa' sejjer, jekk l-Ispirtu tal-Alla veru jammar fik, l-Ispirtu tiegħek jitnikket tibda tħossok ħażin. Tibda tħossok li m'intix qiegħda sew, mhux qiegħed sew. Illum kont qed nisma' fl-ewwel Samwel u anke fil-ktib ta' Laten. L-istorja ta' Sawlu u David. Meta David kien fil-kejv, fil-flar ta' Adollam għandhom, u Alla ġablu qoddimu lil Sawlu u se talaqtu u kien jagħmel ġustizzja miegħu kif laqtu. Se taqatlu. Il-fatt li anke qaċċatlu naqra l-biż, mhux ma qaċċatlu l-biż, għal bħal speċi kellu opportunità beda jħossu ħażin. Issa da m'għamilu xejn, jħossu ħażin li qed jaħseb li ħajjagħmel xi ħaġa ħażina. Għaliex fir-revival, meta bniedem ikun verament f'revival, dak li hu ħażin jibda jdejqek. Jibda jniktek, qalbek tniktek. Jekk inti tagħmel il-ħażin u ma tħossokx ħażin fuqha, you're dead. In sin, not for Christ. Ma jfidnu, mhux fi Kristu. Salmi 119, 119. Qed naqraw, rajna vers 25, morru vers 107. U tara kif il-mulej kontinuament, David, xi ħaġa interessanti, vera dan semmejtulkom il-ġimgħa l-oħra u ħana ġan semmejlkom illum. Morru araw it-TV series House of David. Morru araw. Issa, u vera ħad biex naraħ għaliex il-kelma li jenni naqra fuq David u Sawl ġabet ħajja, ġabet ħajja fija, għalija ġabet vera, għaw minnkom rajtu? Kemmu sabiħ, nixtieq li kun norjulkom bħala knisja. Naraw service u noqogħdu ndiskutu, għax vera ħafna xi dalle. Hemm ħafna violenza. Imma ħoj, il-Bibja mimlija violenza. What's the big deal? Waħda rajta u l-oħra rajta. Sewa. Imma kemm hemmx titgħallem u meta tara films li jkunu verament hekk mibnijin fuq l-iskrittura, vera titgħallem ħafna l-iskrittura ssir ħajja lik. U grazzi ta' daw id-donja, x'inhu ma' doni u privileġġi għalija għalik. Salmi 119, vers 107, l-istess ħaġa jerġa' jitlob David araħħa. 107. Ninsab imnikket għall-aħħar bulej, għatin il-ħajja skont il-kelma tiegħek. Aħwa tħallux li l-Bibja issir xi ħaġa li taqraħħa darba fil-ġimgħa biss.
متى أنت تقرأ البيبليا؟ كم منكم متى أنت تبدأ حتى حين تقرأ البيبليا تخصكم أنقل ولا تخصك revived. Now imagine you live like that every day. متى تبدأ تقرأ الكلمة كل يوم الكلمة تنقلك باش تطلب. الكلمة تنقلك باش تفخر لله. الكلمة تنقلك باش تربلي لك نفسك. الكلمة تلا تجيب لك awareness تلا في حياتك. سودك لي هو طيب وسودك لي هو عظيم. من نار الكلمة ما مش من سبيريتوالي. أنت الشيطان يستعمل خربة عشان يبقى فوق الكاريزما يو فوق المانيفستاسيونيات من اللي فوق الكلمة. نؤمن في المانيفستاسيونيات. ينا راجل بريفيليجات رايت بوستا مانيفستاسيونيات ومش عندنا لك في أنا وخلصن بس ينا رايت ناس أو شو منكم ما نفلي أتمرتهم ده الله فايت يرا رايت في ريفايفل ناس سنينهم بزاف يكونوا مخسرين ويجوا سنينهم بايع ترى بيرفكتي يوم كلا يصيروا تتشقوف يوم كلا يصيروا تدب. أمان. رايت ناس اللي بيرزامبيو عينهم كلور ديفرنت يوم كلا كيف يكروس هاي عينهم داك في أنا ما فريستس يقول ميراكلي ورش ناس نخون تشالي راينا شهاجر سيميلي ومالتا أو نكو في ريفربلا لبرا اللبرا تسبارشي فين تتكلموا فوق مارت ليه ما يصيرش فيه بلبدا ميديتشينا. إما بخال متلكم وقت اللي نتكلموا كتر فوقها امبريتش يتخلص امبريتش يتخلص ننساب منكة الأخر مولاي أعطيني الخيّة سكنت الكلمة تياك بوبلو تلا ريفر اوف لاف داو كل اللي تيجوا تخبوا الجسوم مدور مالتا واودش الكلمة تلا تتصير البريكفاست تياك اللانش تياك الدينر تياك ونوادك ما تجيش في التش ريفايفل انت تجيب الريفايفل. imagina الباستر اللي يريد يبريد كالير بس يبدو الخط ويريد يعلم البايبل كوليج ويريد يعلم كنيسة أخرى. أي اللي لما باستر ياك ما يكونش مملي بالكلمة تلا كيف خاي كامبا ومتى يجوا الاتاكي ومتى يجوا البرسكوتسيونيت ومتى يجوا الانسولتي والاكوزي فلاش أي دين كيف هتبقى هاي وانت تحسب وش بوسيبلين مرة اعمل ريشيركا سأسأل الجوجل خبي بتاعنا جوجل كم الكنيسة قالت وقت الكوفيد كم من الأكنيس في الدنيا وفي الأمريكا دي سبوسي البايس تاع الكريستيانيزمو هم خافنا كريستيانون إنجازها للأمريكا كم من الأكنيس وكم يتشهدوا باسترز كم يفقوا تدني لك عليش مش محبة البرسيكوسيوني انفتح جسوي يدنا في مارك كابيتل 4 وان كالو أتمينيا عليش تجي البرسيكوسيون عليش تجي محبة الكلمة برسيكوسيون تجي محبة الكلمة الناس كلها لينا ناف لزفياو من الله والربلاو كونترا كريستو أدنى يدلكم الربلاو مش كونترا تيا يو كونترا الله يو كونترا كنيسيا كونترا الكلمة عليش البنيدم يعدي بخال ما اداو مليوني ويعدوا الكومبلمنت ما الكلمة الله تبقى لديه وجسوس شايدنا في كتاب تجواني 17 هذا في يدنا ذاك اليوم مش ينا نقول ان جدكاكم اما الكلمة ينستقل الكلمة اللي ينا تلكم تجدكاكم انت متى تشندر الكلمة البنيدم تنفدوا الكلمة ونقول تقعد تتكى الباستر يو الابوستل يو الكلمة ينا نجودك الكلمة مش داك جوستوس وديك جوستوزة وديك عندها لبسة طويلة وديك عندها الميك اب وديك بلا ميك اب دوك تشوتشاتي نمن في الدجنسة ها مش البيع تكلم مجات واش ايكليش تمر كنيسة وتمر واتفر وما يدوا لا شيء تمر اشتات allora لا نمن في الدجنسة سوا اما
Mhux dawn l-affarijiet, il-kelma talla. Jekk jiena nħares lej bnidem talla bħal Kenneth Hagin, li Alla taħ il-privileġġ li qatt ma jsifer minn l-Amerika ma mhux post fid-dinja li jismu ma ġiġ msemmi. U l-kodba tiegħu ma ġewx maqrija. Għaliex? Għax dejjem avolja profeta, avolja Alla għażlu bid-doni tal-Ispirtu Santu, dejjem abbaża dak kollu li pritka u l-kelma. Nies li jiena rajt jiġu użati minn Alla, anka b'doni, u jista' jkunu doni ġenwini. Imma d-don qatt ma jsostnik, il-kelma li jsostnik. Id-don temporanju. Infatti bosta, per esempio, għal-bidu anka, per esempio, di xaħġa oħra, anka fej jidħol fejqan. Per esempio, xaħat tifiq minħabba id-don tal-Ispirtu Santu l-tadda l-fejqan li kunet jopera, un-bat jitla fil-fejqan jew jerġa' jimrat, u ma jafx kif jerġa' jfiq. U żgur għax dakinhar inti fiqtax kien hemm id-don tal-fejqan. Issa Alla jridek tikber biex inti tikber u tibda titgħallem, tibbaża il-fidi tiegħek fuq x'hemm miktub, mhux fuq persuna, fuq id-don tal-persuna. Intom qed taqbdu xi ħaġa ħwa. Amen. Halleluja. Salmi 119 vers 154, 154. 154. Kulħadd jgħid il-kelma l-ewwel u qabel kollox. Il-Kristjaneżmu tiegħi u tiegħek beda bil-kelma. Ħafna minnkom ma bqajtux reliġjużi u ma bqajtux parti minn reliġjon li għalkemm hemm it-tajjeb imma hemm ħafna fals ta' Ruma, għax intqajtu mhux ma' Gordon, għax intqajtu mal-kelma. Meta jiena bdejt intqajt ma' Ġesu, il-Ġesu kont inni 23 sena nisma' bih fir-reliġjon ta' Ruma Kattolika, ġifieri Ġesu jissemma. Ningrazzja Alla li għalmenu kont f'dik ir-reliġjon għax għalmenu kelli naqra ta' introduzzjoni. Imma qatt ma mbdilta. Qatt ma mbdilt. Smajt b'Ġesu, imma meta inftaħt il-Bibja tqajt ma' Ġesu. U ħanejlek, bosta jibdew tajjeb, imma m'hemm l-ebda garanzija li tispiċċa tajjeb. Trid tibqa' fil-kelma. Inti tkun kapaċi b'wiċċek minn quddiem tisma' jekk tisma' xlili, jew tisma' xi predikatur ieħor tgħidli di sibili fil-kelma u di issibili fil-kreazzjoni kulħadd jgħidha kreazzjoni ġdida. Din importanti taħi. Għax aħna qegħdin taħt patt ġdid, m'għandna x'naqsmu xejn mat-Testament il-qadim, hemm ħafna xi tgħallem it-Testament qadim fuq prinċipji iva. Imma Alla ma joper imnalla. Mamma mia, mnalla ma japarax bħalna maħna bħal ma t-Testament qadim. Infatti waħda mill-affarijiet li diskutejna jena tfal. Jekk intom tinnotaw kif id-dilja Alla ma' Izrael fit-Testament qadim, jekk inti tagħmel ċertu dub jotlok ta' kien. Imma għaliex? Għax dak kien l-era tal-liġi. U l-Bibja xtajt, il-liġi totol. Jiena u inti nirringrazzjaw Alla l-eternità ma nafux xi tfisser tgħix taħt il-liġi għax qatt mexna taħt il-liġi, jiena u inti dejjem mexna taħt il-grazzja. Kemm għandna x'nirringrazzjaw Alla. Tgħid mhux ħajidħol xi ħadd jiffornika mal-girlfriend jew mal-mara tal-qarib ġol knisja u jibqa' ħaj kieku fit-Testament il-qadim. Il-Ġesu ħanin kieku Kentucky Fried Chicken hemm jibda. Let's go! Ma tmux poġġi mal-girlfriend biex tipprovaw tara taqblux u tamlu bħalfni kumbat wara xi sentej li ta' ma qbilniex, isbonġu Malta. Let's go ma konx tagħmel hekk taħt il-liġi. Anka għal dawk li jemina li jom marru taħt il-liġi msieken ta' ara ħanilkom bimħabba vavra msieken. Msieken. X'liġi liġi?
aħna qegħdin fera li d-dinja qatt ma rat bħala. Il-Bibja tgħidlek il-qaddisin tat-Testament qegħdin ixxenqu kienu jixxenqu jaraw xi tfisser tgħix taħt il-grazzja. Fit-Testament meta qed naraw dan il-film aħna dil serja morru waraw ta' House of David. Morru waraw kif Alla kien jiddilja ma' nies taħt il-liġi. Kont tibża tieħu nifs. Kont tibża titewweb. Jew tatas. Daj! Kemm aħna mberkin. Mhux tab xejn fik tibtallu tgħidlek kif tista' taħrab jekk inti tinjora salvazzjoni hekk kbira. Għax għandna idea kemm kbira? Amen? Hallelujah. Psalm 119 verse 154. Id-defendi l-kawza tiegħi u ifdini. Għatini l-ħajja skont il-weda tiegħek, skont il-kelma tiegħek. Hallelujah. I don't want to be fake nor a flake. Do you want revival? Kama minnkom tinħaslu kull jum? Nispera l-kulħadd ħajja l-idea. ħannara minn malli ġideh. Kemm hawn minnkom ġieli kontu fis-sodda, jew kontu għajjeni wara ġurnata xogħol u tgħid uff kemm m'għandix apptiti ħasra, kemm nixtieq napaw hekk u tinten salada fil-ħodu hekk. Ara ma tmux tippostja fuq il-Facebook li għamilta dik. Imma mbagħad wara ftit qajjimt lilek innifsek, jew qajmitek il-mara jew il-mami jekk għadek tgħix mal-mami u d-daddi tgħidlek mor inħasel għax tinten nittindar. U bis-sewwa jew id-newwa mortu hu ħasla. Murħu ħasla kuljum bil-kelma. Bibja tgħidlek fi ktieb ta' Efesin kapitlu 5 tgħidlek li Ġesu jaħsel il-Knisja tiegħu bil-kelma. Kuljum. Mattew 7 Ġesu jgħidlek il-bniedem għaqli jibni ħajtu fuq il-kelma. Jekk kiena u inti rridu revival, il-revival mhux ħajolli persuna, juża persuni u ħajuża lili u ħajuża lilkom. Imma ħajolli l-Kristu u ħajressa il-poplu bil-ġuħlura li l-kelma. Alleluja. Lest tagħmel dan il-commitment? Bħalissa qegħdin fi żmien tal-ġen fejn il-Knisja titlob qed issum bosta knies madwar id-dinja. F'dan ix-xahar idumu jitolbu jisumu kuljum. Il-Knies kollha ta' River of Love qed isumu jitolbu kuljum. Il-Kenja, il-Pakistan. By the way, il-Pakistan il-ġimgħa l-oħra dil-ġimgħa għamlu birthday party għalija, volja ma kontx hemm. Rajtu għom il-videos tal-birthday party li għamlu għalija? Iċċelebraw birthday party bil-bżiza. Happy birthday Pastor Gordon minn ġewwa l-Pakistan. It's very sweet. You know, imma yeah, how it's sweet. Grazzi Ġesu. Ħadu public holiday anka ġewwa l-Pakistan. Amen. Kam muchacho. Hallelujah. Revival għaw minn spirituali fis-sens bibliku isimgħuha sew. Fis-sens bibliku għaw minn spirituali jfisser li Alla qed iġġib għaw minn ġdid fil-ħajja spirituali passjoni u obbedjenza fil-poplu tiegħu lejn il-kelma. Lejh. Ma tistax tgħid nħobb il-Ġesu u ma nħobbx il-kelma. Ma tistax nħobb il-Kristu u nkun imqajjem spiritualment u tabbanduna l-kelma. Qed ngħidilkom aħwa ngħidilkom qed ngħidilkom. Ġewwa revival, ġewwa Pensacola,
in-nies iduru li l-kelma rajt. Meta mort revival ġewwa Toronto, ġili smajtu bit-Toronto Revival? Naħseb inti smajt, brother. Toronto Revival mortin, mort. Rajt anka għettilkom il-ġimma l-oħra, rajt ukoll Gold Dust. Rajt nies daw sninhom jiġifieri mħassin jisibruhom tad-deb, jew kella jew taċ-ċaqquf, jew kella jsiru normali. Rajt nies ukoll bil-ġebel ħaġar prezzjuż fuq idejhom. Immaġina inti kollok id-dejn u Alla jitfalek daqqa waħda ħaġra ġen prezzjuża u murbiħa. Waiting. Jek taħseb li huma folos ħabbilhomx noħodhom jien. It's amazing għax f'kollox issib il-xi ħadd li ħajkritika jilek. Żgur! Żgur! Sewwa? Imma li qed ngħidlek hija di. Ir-revival imiss kollox, inkluż il-bucket. Anka. Kollox imislek. Ħajtek iż-żwieġ tiegħek il-lulida kollox. Il-pajjiż. U fl-aħħar mill-aħħar ma jridx Alla mhux revival biex inti tħossok tajjeb jew kollok naqqa goosebumps, imma biex iġib bidla nazzjonali u f'dali ġej internazzjonali. Amen aħwa? Mela, għan qed nitkellmu fuq kif tipprepara għar-revival. Inti lest li kull jum tagħmel commitment, taqra il-kelma kull jum, lest tagħmluh dal-commitment. Mhux kulħadd qed jolli idea. Kull jum! Ħanejdlek hija l-kelma li ħadbedek milli tiġi mqarraq. Alla ma jagħmel xejn barra mill-kelma tiegħu. U żgur mhux ħajamel xi ħaġa li jkontradixxi l-kelma tiegħu. Amen? Grazzi Ġesu. Eżis aħwa. Fil-revival li Alla jrid iġib u nemmen li tiġa beda. Da kollu Alla jrid jagħmlu ta' falix biex il-qlub tal-poplu tiegħu, il-qlub tal-poplu tal-la iduru lejella. Halleluja. Alla jrid jirrestawra bosta relazzjonijiet l-ewwel miegħu u l-ewwel u t-tieni bejn l-istess poplu tiegħu stess. Imma ħanejlek jekk ma tkun sew malla, m'intix ħadkun sew maħuk. U jekk m'intix ħadkun sew maħuk, m'intix ħadkun sew malla. Għax dak huwa r-ras. U dan huwa l-ġisem. Ma tistax tgħidilna nħobb ir-ras imma nobgħod il-ġisem. Ma tistax tgħidilna nħobb il-ġisem imma nobgħod ir-ras. Huma ġisem wieħed. Għalhekk illum qrajna minn Rumani kapitlu 12. Li sakemm jiddependi fuqek u minnek inti għex fil-paċi. Aħfer, ħen, itlob għal min iweġġek u l-għaddu tiegħek. Wara kollox l-għaddu tiegħek suppost għandu jkun id-demonju mhux ħuk, Imma jista' jkun hemm aħwa ma jaqblux. Imma qgħod attent. Għax bħalma inni ngħid mill-inqas kajt snin u nerġa' ngħid illejla. F'dak kollu li tgħaddi minnu qalbek qed tiġi marbula. Il-qalb tiegħek qed tiġi marbula. Tgħaddi minn xi tgħaddi l-qalb tiegħek qed tiġi marbula. U fl-aħħar mill-aħħar urdu nitkellmu aktar fuq di. Qalbek Alla jrid li qalbek tibqa' safja u kif jgħidu bl-Ingliż tender. Tender. Your heart remains tender, pliable. U jista' jkun li int jew ħadd ieħor jew xi ħadd li inti taf. Qalbu jew qalba jew qalbu ibbiset. Tħallix qalbek tibbies. Remain tender as God's heart toward you is tender. Bħalma l-qalb tal-mulej għalejk ħelwa, ħnina.
Amen. Lejla ħaniqafaw. ħafna mix-xogħol li Alla ħajamel u jrid jagħmel kollu huwa diskritt fil-kelma. Kollu huwa diskritt fil-kelma. Meta ġi l-ewwel revival fil-Knisja, l-ewwel Knisja, taf xi kwota Pietru? Taf xi kwota Pietru? Atti tal-Apostli. Kapitlu 2, xi kwota Pietru? Il-weda tar-revival li ġiet profetizzata mill-profeta Joel. Amen. Kif niżel l-Ispiritu Santu, Pietru qabatu beda jxandar il-kelma. Tizvija mill-kelma, m'għandek xiktar gwida. Amen? Ejn baxxarisna. Gloria a Ġesu. Issa grazzi ta' ċabċib, imma ċabċipa minn qalbek għamela l-mulej. Għax il-revival ma jġibux b'nidem, jew għal-kemm aħna nikkooperaw u nippozizjonaw li nafusna u nippreparaw għal dak li Alla jrid iġib. Amen? Għalek, arbeli lek nifsek, saqsi lek nifsek. Forget it, insa li għattista verament tkun f'revival f'ħajtek u tabbanduna l-kelma talla. Kull jum aqra l-kelma. Għattaħin immedita l-kelma talla. L-ewwel ħaġa jekk tista' tagħmilha kull jum, l-ewwel ħaġa tal-ġurnata. Jekk jista' jkun mhux wara li tkun ġurnata għajjin, jista' jkun l-ewwel ħaġa ta' kull jum. Jista' jkun kapitlu wieħed. U tgħid il-mulej kellimni minn dan il-kapitlu, jista' jaqbad skrittura u jħajlajtja għalik to revive you. ħanejdlek, you will be revival on that day. Ma nistax naffordjaw, nabbandinaw il-kelma, jekk ma ridux niġu żvijati. U fl-aħħar ta' żminijiet waqt ir-revival, iċ-ċans li jiġu żvijati bosta ħajkunu kol preżenti. Għaliex bħalma l-mulej jkun qed jaħdem, id-demonju jkun qed jagħmel xogħol ukoll. Għalhekk bħalma qal David, nagħmlu għat-talba tagħna din il-lejla. Għamel għat-talba tiegħek il-lejla. Mulej qaddis, għatini ġuħ għal-kelma tiegħek. Kebbes fija ġuħ biex insir nafek u nersa viċin iktar tiegħek. Mulej Ġesu, għallimni nħobb il-kelma tiegħek. Għatini l-grazzja li l-kelma tijak namela l-ikel tijaj u l-meditazzjoni tijaj ta' kull jum. Qabel kollox, qabel kull dmir ieħor fil-ġurnata tijaj. Ġesu, il-kelma tijak tajt li inti stess fis-salmi tolli l-kelma tijak anka fuq ismek stess. He magnifies his word above his name, the Bible says. Alla u l-kelma huma ħaġa waħda. Jekk tissir taf l-Alla, trid tkun taf sew il-kelma. Jekk tintaqa' ma' Ġesu, trid tiftaħ dik l-imbierka Bibja. Tħalli l-ħadd jiżvijak bil-karizma tiegħu jew tagħha jew ta' xi ħadd tiegħu. Żomm mal-kelma tal-Alla. Well-meaning misled Christians
become a dime a dozen. Well meaning, sweet, but misled. تخارس لي الدوني وقت لي الله نرنجراتسيا الدوني. تخارس لي الكاريزما وقت لي نرنجراتسيا والملاي يوزا دولة فريد. خارس لي الكلمة. شيعت الملاي في الكلمة. في الكونتست. في الدول تاع البات الجديد تاع الكرياسيون الجديدة. ينارت نكون لكي كله مهنا. بحال داوك 120 تاع الكاميرا تفوق. ينارت نكون بفوسطهم فين اسبرينسا الفيزيتاسيون تاع السبيرتو سانتو ونجرة مع الناسيون تاع مالطا. واو دش. وكل فين الملاي بطني. والبيبيا تايل لك كم متالجن الملاي. والبيبيا تايل لك وكل فين مروا شاندرو الكلمة. وبالكلمة لشاندرو ناس داروا لي كريستو انحلسوا مشياتي فيقوا راو مانيفستاسيوني تاع Spirito Santo بحال الدل فيا المرضى في الطريق بحال immaġina taqbad it-telefon tiegħi u kif imissek it-telefon tiegħi jisparixxilek il-kanser. Dak mhux għax huwa xi kumpanija partikolari, għax ikun hemm id-dilka tal-Ispirtu Alla fuqu bħalma Pawlu fuq il-maktur tiegħu. Oh, by the way, mhux fiqu biss. Have you ever heard handkerchief deliverance? Dak tali kellu. Bil-maktur li Bibja tgħidlek anka spirti bdew joħorġu. Għalax qawwa ta' invażjoni ta' preżenza tal-Alla fuq maktub. Kulħadd jolli deħli l-mulej. U għajdi talba warajja minn qalbek. Idlu Ġesu, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Għatini ġuħ għal-kelma tiegħek. Kun ta' sewi s-sit tiegħi. Għamel mulej li l-kelma tiegħek ma titbiet qatt minni. U nagħmel dejjem dak li hemm miktub fil-kelma tiegħek. Ġesu, għatini l-ġuħ sopranaturali għal-kelma qaddisa tiegħek. Għatini r-revelazzjoni tal-kelma qaddisa tiegħek biex meta niftaħ il-kelma issir ħajja qawwa għaw min ħajti. La tħallinix immur lura mulej minn fejn ġejt illum spiritualment. Revive me, oh Lord. Bring revival in my life so that I may bring revival to others in this life. Fissem Ġesu Kristu. Għal gloria tiegħek Messija. Amen. Halleluja. Kulħadd qubben bifhem. Għad baqanna ħafna xinajdu fuq il-qawmin. Oh Jesus. Please. Ma nafx jekk forsi ġut minnkom jgħid imma dan bażiku dal-messaġġ. Dan huwa l-pedament. U l-ebda dar ma tista' tinbenna mingħajr pedament sod. Jekk anka fil-passat, fl-istorja tal-bniedem u tal-Knisja, kien hemm awmin spirituali u revivals ġenwini, tara li f'Knisja sin ukoll kien hemm movimenti fake fl-istess waqt. Mingħajr il-kelma m'intix ħatkun kapaċi tiddexxerni d-differenza. Bis-serjed ngħidilkom. Ħa ngħidilkom aħwa. F'revival minnhom partikolari, ħalli ma nsemmix liema,
li nies jaqgħu taħt il-qawwa tagħha dik hija sempliċiment faċli. Easy, dik xi ħaġa li tiġri hawn ta' spiss. Għax jekk inti tmiss id-dawl, tixxokkja ruħek. Aħseb għad tmiss l-Alla. Qatra ta' qatra żgħira. Imma ħanejlek x'beda jiġri fej beda jsir fake. Nies jimxu bħal klip u jimbħu. Fl-istess kamra għaw forsi minn ma jaqbilx miegħi, imma dik ma narajiex minn Alla tajjen, infatti ġiet imwaqfa, nirringrazzja l-Alla. Għaliex? Għax ix-xitan dak kollu li huwa pur irid jikkorrompih. Imma believe it or not, kien hemm min jara l-mulej x'inhu jagħmel, x'qed jagħmel il-mulej, mara l-mulej ħajġibek tidher qisek bestja u timbaħ. Jew nkella tikol it-trab tal-art u tilaq l-art. Jew tikol it-trab jew tikol ix-xewk, jew ħirġin ix-xewk minnhom minn fommok. Mela ma tafx tfisser il-qalb tal-missier u l-qalb tad-demonju li huma differenti minn xulxin. Mela tiġi tgħid li Alla tagħmel dak. Rajnieh f'Malta, imma jiena wkoll rajtu f'pajjiż ieħor. Tifhmu aħwa? Jekk jkun hemm revival, Kristu biss ħajġi glorifikat. Kull rispett eżis kattolċi. Ħobbuna baduni dak bejnek u bejn mulej, titta tirendu kont għalih jekk inti dobodni ħanejlek. U tattenta x'poġġi ruħek fil-veriklu tal-infern. Imma ħanejlek, l-Ispirtu Santu qatt ma ħajġib glorja lill-Madonna. L-Madonna tad-Dutrina, l-Madonna tal-Unzjata, l-Madonna tat-tfal, l-Madonna tal-ġebla, l-Madonna tal-oqda, l-Madonna tal-labtu waħda, u tal-blu u tal-kuluri kollha. Sorry. Il-Madonna nħobbuha għalkemm jisimha Marija. U aħna tajnija laqam ġo Malta, ma importax. Marija, nħobbuha u nonorawha bħal ma noraw in-nies kollha tal-lama tul iż-żminijiet. Imma nqimu u naduraw u nfaħru biss. Il-Alla li der fil-ġisem. U jidi jismu Ġesu Kristu ta' Nazaret. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Il-lejla tinħoss, l-Spiritu tiegħi. Let's pray first. Let's pray in the Holy Ghost. Pray in the Holy Ghost. Prakasiti landa boko tala mandi rikitoi. I wanna be Sikitata rabashokota. purified. Take whatever you desire. Lord, here's my life. Jesus. Purify. You take whatever you desire. Mela, l-lejla unek għaw xaħat. L-mulej għandek bżon il-lum għall-ewwel darba f'ħajtek tagħmel deċiżjoni għall-mulej. There's someone here that tonight the Holy Spirit is speaking to your heart. You need to make a decision for Jesus Christ and grab hold of your Savior Jesus. Questa sera sicuramente, per quelli che mi hanno sentito, c'è qualcuno, Signore, che sta parlando nel tuo cuore, che devi fare questa decisione questa sera seriamente e non perdi più tempo per mettere Gesù veramente al primo posto nella tua vita, metterlo Signore e Salvatore della tua vita, perché ancora, anche se hai sentito di Gesù, even if you've heard about Jesus, non l'hai messo come il tuo Signore nella tua vita. You haven't made him your Lord in your life yet. And if he's not your Lord,
He can't save you. Se Lui non è il tuo Signore, non ti può salvare. Jekk mhuwiex sidek u l-mulej tiegħek, ma jistax jisalvak. And tonight, the Holy Spirit is speaking to you. Lo Spirito Santo ti kellmek il-lejla. Lo Spirito Santo ti sta parlando. Questa è l'ora di mettere a posto la tua vita con Cristo Gesù. This is the hour to put your life in order with God and with Jesus Christ. Dan hija s-sija li inti tpoġġi ħajtek sew mal-mulej. Jekk dik il-persuna hija inti u li dik fejn inti. Lift up your hand if that person is you. Se questa persona è tu, sei tu, alza la mano senza vergogna, without being shy. Lift up your hand. Hallelujah. Min inti dak il-persuna? Who is that person? Lift up your hand right now. Thank you, Lord. There are others. There are others. Hemm oħrajn. Hallelujah. Ci sono altri che il Signore ti sta parlando. Hallelujah. Ti sta spingendo nel tuo spirito. Hallelujah. Venite qui a fuori, così preghiamo con voi. Come forward right now, so we pray with you. E al-qudiem issa stess, if you're ready to make this step in your life, eżal qudiem issa stess, jekk inti ħatamel dan il-pass fil-ħajja tiegħek. Vieni qui di fronte se sei pronto o pronta per fare questo passo alla tua vita, nella tua vita. Vieni adesso. Vieni, venite. Come right now. Come, let's pray for you. Lasciateci che preghiamo per voi. Hallelujah. Venite. Come right now. Those of you lift up your hand. Come forward right now quickly. Come. Dawk li għadejtu idejkom. Hallelujah. Come. Don't wait. This is your time. Non aspetta più. Non sprecare più tempo. Don't waste any more time. Taħliġ iktar ħin. Hallelujah. Jesus. Now tonight there's also a person in particular, a persuna li għandek ħafna uġieħ f'qalbek għaliex sofrejt ħafna rejection fil-ħajja tiegħek. And the Lord wants to heal your heart tonight from rejection. C'è una persona in particolare questa sera che hai sofferto tanto rigetto nella tua vita. Il Signore vuole guarire il tuo cuore. Perché c'è tanto dolore nel tuo cuore perché hai sofferto tanto rigetto nella tua vita. Sorra Makata, lo Spirito Santo sta parlando a te. Ti senti rigettata, ti senti rigettato. You feel rejected. You have felt rejected for many years in your life. Hallelujah. The enemy has lied to you. Il nemico ti ha mentito nei tuoi orecchi e tu li hai creduto. Il Signore vuole liberarti. Vieni davanti adesso. Come right now because you believe the lies of the enemy. Come forward right now. Questo è il tuo tempo. This is your time. Danu al hintia. Come right now. Come. Hallelujah. Let's pray. Let's worship the Lord together. Sobrakata sikata. Hallelujah. Rababakaya. Purify. You take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire. Purify. You take whatever you desire. Lord, here's my life. Clean my hands. Purify my heart. I wanna burn for you. Only for you. So take my life as a sacrifice. I wanna burn for you. Only for you. There's also here Lord, tonight. clean my There's a sister. hands. There's a sister. You have a lot of problems in your family. I walked
عندك ħafna problemi fil-familja tiegħek. There is war. Your home is like a war zone. La tua casa è come un campo di battaglia. Il Signore vuole invadere la tua casa, la tua vita. The Lord wants to invade your life, your heart, your house tonight. In the name of Jesus. Now there's another person also here tonight, a person oħra, that you know that somebody did send you a curse, did a curse against you. And it has brought you torment. Aw xaħat il-lejla, mara partikolari, li l-għadu għamel mamul kontra tijak u ġablek ħafna torment. I want you to come forward right now. I sense this in my spirit. Iridak tiġi hawnhekk quddiem is-stess. I sense this in my spirit. Hallelujah, come. So raba kata raba soto. Hallelujah. Rokata la mandara di Bocusa. Voi italiani, voglio che voi due venite qui di fronte. Venite qui avanti. Venite qui avanti, Vanessa, vieni con loro. Sayaraba kotoro da basi kendelai. Jesus. Corrate minaki la baba brocotosa. Cantate questo. Let's sing this song. Clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you, only for you. So take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. Lord, would you clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you, only for you. So take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. Cameras on the praise and worship team. I wanna be tried by fire, purify. You take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire. Pray for the Lord Purify. You take to burn everything by the fire of God. Burn everything away from your Lord, life. here's my life. Itlop il-mulej sa I stess wanna be tried. biex bin-nar qaddis tiegħu jaħraq dak kollu li mhux ġej minnu fil-ħajja tiegħek. Chiedi allo Spirito Santo, chiudete gli occhi, di bruciare ogni cosa che è nella tua vita, di distruggere ogni opera del diavolo e della tua vita. Chiedi allo Spirito Santo adesso. So purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold. Refiner's fire. My heart's one
desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold, refiner's fine. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, ready to do your will, ready to do your will. Grazie Mulei. My
Yeshua, Yeshua. Kelamana kesikiluma. Okumona na kesikiluma. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. And more than just my words, I honor you. My heart is close to you, my first love. Beautiful the earth you've made, but all things fade away when I don't need you. Lord, your glory, Lord, your presence, all I want is you. All that I have gained contains no words compared to knowing you, my Jesus. Lord, your glory, Lord, your presence, all I want is you. So I will search for you, Lord, I search for you. I will search for you, Lord, I search for you. My heart yearns for you. My heart yearns for you. My heart yearns for you. How it yearns. Lord, your glory,
presence. All I want is you. All I want is you. All I want is you. This is the air I breathe. This is the